wangitshela into efana uthi uyangithakatha nami ngiyazi ukuthi uyangithakatha uyazi bengivuka ebusuku lapha ngikutshela ukuthi ngiphupha into efana nayo uthi hayi dali akunalutho kanti uyazi ubufunani mangakubala njengalapho esikhona la lapho esikhona naba ekhaya nginathu wena kusamaya untela kile marungu awusamfuthumati ndela yena akasango aqale ka peace utsene mo aga ulaka motho wa hae anyake wena motho wa hae wena uyiphathe nje kathi yabona ka yena sebaka bana byanong o bona ka rate motho. Dumelang sanibonani, I'm your host Portia aka Lapush. It's Street Journal. Last bamba khona abantu abajolayo. Today we've got an interesting story saka gogo. So we all the way from emakhaya size ku gogo azosixoxela ukuthi kwenzakalani. Hi gogo njani? Ahe mama. Ngiyaphila. Uri ngwalethi mama? Teresa. Oh mama Teresa. Ushapne. Uri ngwalethi uri wesalang mama? Kere ndate sumi ka makala sele antloetse ko makhaya ga sa tla le gae ha sa romela sepe ke motho fela ebile ka utlwela ka di rumors gore e kare o na le bo semamang. Yeah. So li nyetsi re nyalane re le bana ba ba 4. How long have you guys been married? 27 years. 27 years? Yes. Yo, he can't do that to you. No. This is wrong. So, ntate wa bereka since... Asa bereka, no. Wacha di chelete tsa hae. Oh, you think because... ubona ngathi uyakuchitha because of udla imali uhleli egoli udla imali ne wena ushiye emakhaya ne uyetsa pari ne ngetsa pari. Oh okay uska wana mama re tlo buya researchele gore wetsa lang bana ba kae bana ba shile gona ko makhaya ko oh okay yeah but uska wara re tlo thusa ntate ke eng like njengoba yikumsebe ayekile ba mukubile or abamukuba ke na kwa gaya no gore a kere pension bya yeah kingi ubere ka mmereko mo jwa le police ba bile ba mothuntsa ke sokotse ka ena sebaka bana bya nong o bona ka rake motho wa uropa yo wa uropa wena o bile mahayeng yena o busy o ja chelete le banyana wa utsendela mara chelete asa usendela asa romela se baby ha sa le ke le kwalla yeah hai wenza hantle mme o kwalela you know what we will try everything we try our best go rutholle gore wetsa lang ka ntate ne hai di police le wrong hai okay fine amaphoyisa are wrong when you get your pension fund you just decide ukuthi uzothatha umama umbeke emakhaya no we don't allow that mangabe uyachitha thina sizokuthola ukuthi uyiphoyisa or uyini or uyisocha we are here ningakhohlwa guys subscribe bani ni like ni share nenze yonke into mina ngiyanthanda I love you so much guys Street Journal we love you guys. It's day 2 go Street Journal we back. I'm your host Portia aka Lapush. Since umama asbalelile so we've got something for her but I had to go all the way nguthi ngimlande emakhaya for evidence yakhe but doesn't let's talk no further. Hi mama ojang Kenale ka mama. Ke ngisenso ngwaleti how are things at home umukreile motho tate ke yo le ha ke so mo kre ha ke tlo go kae ga utlwela fela magwatogwato gore o ira dilo mamang na o mpile ko magaeng no so okay it's fine mama I've got something for you that's why go light le magaeng ne okay ke motho wa hao ke ena ke ke okay una le motho ono kena monya go ra gore ngwanyana o kena nna le yeah okay ba mono bo ba go ntlung ya hao ba mantlung yaka wetsa jwa ke a balata a re yeah a re eng ma La majita babun le cherry keberesh Fanayit
umgado umuntu wakhe angajuli alawasondela la umgado umuntu wakhe angajuli alawasondela Sanibonani njani? Hey, chilekisile ne? Ngithi manje ufunani? Ke batlang o botsa nna gore ke batlang Ke sa bona ka se Mara, go mpotsa gore ene wena ene wena Why tsamai samsai? bona Nna ke nna mo. monna wena ga ke nyaka utlwa sepe o mpotsa gore mosadi o batla Wena au sumang. O girlfriend ka to. From when you leave the house? Nearly 3 years. Yes. One twice. Mabentenang kata antira dilojetse ingwe No, it's good wine. When I see China,
Au romantic, au ya peripila, ke di on rock, au iri miriri, ke di duku, hape o ka umamu sebeneti. Mara that's Emma. Kupa kulitse usemoya ntate why usa divorce mme if awusa morata no ke merela favor le ba ndirela favor merela favor ba bana ba khona bona hore nna ka tshamikisiwa mo wena ke botshepisitse se botshepisitse sone ke tla se tomorrow wa so ba go loiwe kwena taba ke sa loya o tsofetse no and what one the policy changes Sham ntate o tshwere ya police wa di ngwadi sa ka why Gary yo sala linda Sham ina yo sala linda ana taba kanti wena una ditaba eng ana taba sepe ke motho fela wa steketseke fela o tlaetse o tlaetse ke mosadi o wa ngwana ana bombola ke ka botsa sa bego fa ene ke ile go batho ba ra rubetse boshipo wena futswa mara if whoever now lawyer it means ukuthi kube unawe really manje akakuloyi ibile sekunahano ya high kwa komhlabi yalingana adibereke oyetsa wena kombereka bona atsameka kakhulu one lawyer problem kwena lawyer bona una esna di chanda za di fe esna makoko samaya okay before kuvuka ama hi guys ne ahlale phansi sikhulume kahle mara wena mele uhambe ufuna intanga yakho uzojola nayo uhlukane nemali zakho awuyindawo anya ke taka za ona ka bakhala hayi uyabona ntho ka ntlha gore o jiste mononi o mo jisitsa na ka lwa ka dimpapa le ba be okay go mahaeng but uri awusa rumela chelete why usa rumela chelete no ikinyaka ikwa ke kwethu ayeka why usa mutsi dilo tsa kaofela ganti for 27 years ona 27 years ha samkhafela wena ke murumela chelete samkhafela then ona no no need ya murumela chelete ke mureke dikhom ke dipudi ya no nna di ranga tsona di ranga tsona wa di tohela di tala if whatever usa support yena at least mu fetchelete ya ukhulisa bana bana ba golile ba o di la ba ba yo ke sa imereke no kusabereke kuwe ubaloyile bana bana ba se bana re wena sa mobereya batantsela yena ifana ka diba batantsela mkwaka yo fela ba bolela o thola o baba ka tsheta ai no gona 2000 rand ke na di chelete I'm a millionaire
umufa allowance ya bukae ya bukae ya 25 yana go le kuba ka motlu nyaka a ona ndwe go le kuba ya okay la ka you know what mama you know what we're gonna do we're gonna help you angeru wa uhlala yena ha sa unyaka we're gonna help you gore u kreye half of these things remember that you guys is shadile in community of so we're gonna find lawyers so that me atlo kreya half ya haye luena u kreya half ya ha utla usually yena is fine as long as ya kreya half yena atsamaye ka khona ya utla tsamaya ka khona mara as long as azothola half ya yena atsamaye ka yeah it's fine mara we come matela di lawyer and then athole 50% ya haye le tla bona re lo nna kae ba beti yeah le mfwe ba tlo rekisiwa mfwe ito rekisiwa hapa sisemtshele nje iqiniso babotsa mama mehola wanloya ubanya kombulaya bona create yakhe yo yote ya police kanti isikhava akile hayi dithi mali ari mama nanya kombulaya more than 3 times korambulaya athi yento yoyo that's why ke ratsa mai wele ke tla mo fa afu ya ibatlayo ke na botha ke tlong ezatile ka mo phelong baka yaka ke khona supporta motho wa ke ke mkreile mo ke swela ona le banna ba ge akena ta ona le banna ba ga mama sham o batla tšhelete fela ya gago lalela ke ma ngahambe ngafika ngakwamhlabi yalinga lekhaya ngabona lenyanga yangakithi enkulu u3 seconds wangitshela ukuthi wena uyangithakatha ungithakathile impela ngaya kubhaka wangitshela into efanayo ukuthi wena uyangithakatha nami ngiyazi ukuthi uyangithakatha uyazi bengivuka ebusuku lapha ngitshela ukuthi ngiphupha into efana nani uthi hayi dali akunalutho kanti uyazi ubufunani so manje ngithi kuwe uyiphathe kahle ngoba mangaphindele ekhaya ngale uzothwala kanzima angifuni ukubulala mina ngifuna uyihambele Fela ngikunike izinto zakho kahle uyihambele uphume nje empilweni yami ungishiye nomuntu wami la ngiyofela la wethu rumaka mama wayitsiba angitshela umaka ngingakathi mbulawe inyawo utheni kimi udromna ke mosadi ya gago mo ngithi ngikathi mbulawe inyawo uthi utheni kumina wena mama kurile ka re angazi azange mama utheni kumina mama le story lesasikhuluma uyasazi usazi akusisi umama uyasazi uze wangithatha wangimukisa enyangeni yakhe esevuka wangimukisela levuka na emanjumane na awusazi bayizibi uvele unjani uzophika noma yona manje ngamazi akaphika njengoJudas aphika uJesu Kristu athi ngamazi Isikebe ngesikhulu impela ngalizangala ka story lo yonke into aphela yona mara anyways scratch everything scratch everything yazi wayengizanja udala ngimtshela so uthethela sengeze ukuthi vela angisamfili vela ngisamuza uyabanda ekhaya makhela ukuzayihlalele aphile kahle impilo iqhubeke phambili kodwa akafuni ngoba sokusikhathi yagijimusa la ufuna I understand papa angule mina mara mina one thing that I promise you gore ke tlo mmatlela di lawyers so that she can get 50% lento yokuthi yena uzoyekela isikhathi sakhe sonke 27 years ayisipendile nawe mathatha wena uzoyithatha amandla wakhe nesikhathi sakhe amandla akhe unikeze njani amandla asenawo wena ubuja ube uja uyabhara uyathi hoteleng uyirayi wena ulimakhalabo umkana kahle akinyakobulela abana abasitori sakho sanyathi yawela wayitsakile
nyatsi ya go first one inyela e brade ba mhopola o le lephodisa o inyela ke mabaka ha o bunyaka ke hlokofala o bunyaka ke o fita mo napeng okay. I think this is the last portion ne ya le ndaba le ko ba re duleng fatshe ne re ne handle so that we can talk 50% ya re yetsa jwana ke singathi aliphela phansi kodwa uyabona maye nomsindo kanje okay uma uzoyehlisa umsindo uyabona maye bangumsindo kanje no 50% wakanye no papa everything kamo ke dilo tsa ka tse tsonto mo di mazo dilo tsa ka ke dilo tsa ka tsonto mo tsona ke bera ga sham na khale ke na le income ya khale ke na le income ya hao ke na le batho ba etsomos ke na le income ya na bona fase ba yetse batho ba go ke na le income ba itse ya fase onyetse yang go sa ba onyetse yang go sa ba na fase onyetse yang go sa ba yo tse di ka a gona tse re ya ka wena o jama se nkanya he yona la so bona ke sambathi ka bothukulile because ha ta fela ke papa when the wrong gore o chithele mme o sa mmotse gore wena you are done with her ne that's wrong and then the second thing gore u jolo nomntana omncane kangaka angazi ukuthi uphani or uyamthanda mara mina ngimangimbuza uthi yena uthi uqedile isikolo bathi akana mali ukuthi aqhubeke and stuff evarsity so wena ubupha that money so ukuthandela ukuthi unemali akakuthandi kahle mangayenze yami investigation futhi again uzothola ukuthi une boyfriend yakhe vele nami nginabo abanye akusiye yedwa Wow. ngoba yabona lona mangaba bhayi yona phambili uba vele wena besicela kuwena Nama mina samphathele. mangakubala njengalapha esikhona lapha esikhona naba ekhaya ngina-2 sobula ke basadi bao ba gago ephulukwane ngina-1 ka bolella ngomthetho wami mina ngabe vele mina amakhosikazi amangaki o tlhabisa khala o tlhabisa khala o tlhabisa khala angithabi isikhala isiko lami le o tlhabisa khala basadi ba bakae ngisijabana sisi angiyakhisa impela ntato no tlhabisa khala manje manje kahle awungitshela ngoba uyisijabana so unabantwana bayingakhe abantu bami nalo mama nginaba u4 abantu abami bonke mabephelele ngina 13 me wayithi bantwana ababambake bayithi baka mina ngisha into enenkosi phakathi babambake bayithi akere uyira le basadi bona baba mina ngiphuza indiza mina ngiyachaka ngithatha kusena abantwana No, even though kayitsa kithi. akanandaba yena uyifunela mina kwa yena manje ngabe ufuna ingane angitsheli ngiyashaya yo o tlhabisa khala ntata modimo wena udumela everything Na akena bothata. Nna ntheke tšhelete mara basadi ba hao wa ba rata sheba ba apere dipoti like serious ya bua gona o kgetha ba eno baphatha kahle manje abasiluko lona hey uzambatha ke tla o tlapa ka ba bua awuphindele yena emakhekwane bona nani wa black label libile sis angathi umama ufuna ukulungisa izinto kahle uzobuyela emakhaya uzobuyela futhi emakhaya uhambe uyomvakashela or something ngizomvakashela ekhaya kodwa ngikubonza lana angifuni ngoba ekhona ukubandanyana thina wena ke tla uphetha ka mpama wa gago mina ikingani angibatshayi ngesandla abafazi mina abafazi angitshaya ngesandla asicathelele indaba yethu ke mme uri ntate awukahutlela mahayeni uzokusendela imali ukuthi uqhubeke wenze yonke into. Do you still want to divorce him unge 50% or ufuna ukuthi akunikeze imali nakara divorce divorceana ngaka 50% ya hawo 50% ngitho ngibona awusangithandi vele ukuthi vele wena apha sokuqaleni ukuzosebenza la kumina mntlu ere nawe ngithenga enye ere nawe wena le mosadi ya gago tlo utsakane
Uyabona kahle kahle. Ngitlozwa. Ngiyayijikisa into le. Wayijikisa? Angeke uzoyithole le. Nikabuza na. No 50% lo uyabona mase ngifuna manje. Bona. Mama amniki 50%. Ngizophinda lekhaya kusheshe mina. Kawulala erinna we. Henga bese kanna. Ngiboko isayira. Uzohamba. Uzodabula amafu nje. Wena uyiphathe nje kanti. Yabona mangabe ufuna ukuthi uhlanye ungigibele ekhanda kuninzo. Ngizokudabulisa amafu. Umsherele mina ngibona ukuthi umsherele. Angayiphatha kahle ngizomsherela. Yeah, uzophatha kahle mina. Angayiphatha kahle. Angayiphatha kahle. Mara ho pusherala le nna. Hayi wena uyakhala. Baby uyakhala. Sanlibala. Me o tsofetse wa ikhafe. Ibile ha sa bona o itlhokela dipilisi. O itlhokela fela dipilisi. Kabeta wonke. Anwa dipilisi. Wamona fela lo. Ya wakule ekhaya. Adibereki. Adisari zero. Elokutala mina treatment kafuthi. Wena abantu akahlali Mara sasala ntho ya haya esathi. wena udibatho Holo ke motsofadi. Awuhazi kuyagula. Ngiyakabisa kuwena. Ngikunyusa kuwena. Uguliswa ukuthi usemdala. Ngikunyusa kuwena. Usemdala akusela nto eyihambayo lapha. Nawe mdala. Mina. Lani sijabana ma. Ngitho ngane. Ovela tole mwana. Awu. Ovela tole mwana. wena so rape manje yes umdala Onepasa. Sakhulile. kanti wena baba unangaki Mina. yeah unangaki manje Ngina 67. 67 cabanga ufuna ukutshana nomntana ona 18 Mandela 67 minutes. Ndabo hape ajoli. Ari serious. Mina ngisasekhona kulomhlaba. Yabona bangibamba mhlawumbe uNkulunkulu engibona ngiyobamba oma 87 something 90 hayi yabona lapho ngizoslowa down ngoba namadolo abe ngasavuki. Ngoba manje ngisengabigima Kana kwa mosadi wala wa tsamaya o bona banna ba. Hey, bele nna dipile ka diplane tsa. Kana kwa la thamara ka phone ba makhaya. Ko makhaya ma o tsekele mama kupa gore ntate a o sendele tšhelete maybe bo ma 10k per month 10K. thula tšhelete hao 10K. a tšhelete hao a tšhelete hao Ai. and me o re o nyaka gore kgwedi a ifela a ilate tšhelete eo a tle mo a tlo spenda Hayi mina ku. yena o nyaka utla ke mhlana No, uyomphazamisa. o nyaka utla le yena ke Mina uyabona mina ngizomnika i10k njalo ngizohamba 10K. Le 10k e ka se tkhwedi yotla every 5K. Alomfunda. bona kare Uyabona manje ka se re Uyabona manje Island. cha kumele ngifake Never ngifake ukuthi ubufakazi Never is not, ngoba papa. manje 10k ngimnika ngesandla kusasa uyothi angimnikeze yeah Are. okay i10k uzoyifaka ebhenki nemara month end cha ngizohamba mina ukuze ngibone ingane lekhaya ngibone nemfuyo yami ubona ingane le nna ke batla o tla mwaka imfuyo yami ngizoyibona kanjani are bona usane manje sewuyama mina ubulaya mina ngabe angimshaye umuntu wesifazane ngesandla mina mana go hotla uyabona bona intwana yasihambisile hey usato bona ngithi mawunenkani uyabuzobaba uthini ngoko drama mangabe wena unenkani uthi jobhelani ngale kamereni Spoilanena kamuva hayi deva deva uyibone kamereni deva uyibone deva hamba naye kamereni deva hamba naye kamereni deva hamba naye kamereni no umfazi wami yana onyako ya le yeah ala ka go are bone gore lo kana ubonani manje ke na le se ke tshwere ubonani wena ufuna ubonani phakathi kwami na ke nya ba bona se le se hayi pho
kana ko ya lelo hayi ngeke uzulu ko ya lelo phela magogo uselele energy hawu Hayi, magogo omkana wamena phoso. Energy. ebanda kanje Leyi, beba. Hey. ebanda kanje Uthungwabe, uthungwabe. Uthufethi babi. Uthufethi. Uthufethi. hayi tsamaya ya muthi ya tsamaya anako ke yang akuthi mama wena ka jano o la lo tsamaile ka I'm not going ake anywhere. bowe ya sala ko Never. hawo ko sala hayi ngasi ngokuwena waloya wena Fetse jwanong tshwantse re fetse taba ntate ne angithi ngivumile mina ngithe ngizaninikeza lokho enifunayo kodwa ke ma angihlonipha kodwa ma angihloniphi kanje akazi ukuthola lutho ngoba phela umfazi kumele ahloniphe indoda ngithe nasa eBhayibhelini bathi indoda inhloko ekhaya manje lo mfazi ongijamela ngeenyawo namadoza kwaGatsheni manje yabona akwatilela lapho hayi umfazi onjani yena ngangidakwe yini kahle kahle Eka sifixe, yo fixe bewa modimo a itsamayetse. A itsamayetse. Ah, bona mo a o robale. Mo ke ha. Ke mo. Ke mo aka mo. Ke mo hame. umuntu omdala ungamphoki Ena akasango. Aqale ka peace. Aqale ka peace. Utsene mo aga. unyaka motho wa hae anyakiwe Le motho wa hae. Ha sa le motho wa hae ke wa me no. Ke wa wena a bohela pele re thotse ile go disa ditlolo le bana ba hao. ya Mo o re fe peace. ya O re fe peace. peace e tla nna teng a kry-a tšhelete that 10K a request ne where's the first due date e re eneng ka 70 ka mo ka di-7 7 ka mo mara fela di-7 di next week ya actually tšhelete e teng ke na le yone mara aka befa phela ke tla mo fa tšhelete mara aka befa Fela so. satane mo ange ngiyomnika u1000 R1,000 no 10K ngithi i10K ngizomnikeza kodwa Wena ma niwekile. kodwa ma kodwa mdala. ma ebehave njengenyamazana ngizoyisusa from ku10K ngiyifake ku1000 baba ungayenzi lo umfazi wakho for 27 years uyabona ngabe sengumfazi wami ngabe ngihlala naye la kodwa ngoba So no onna le nna. Uyiphethe kabi. Nna wa piela yebo ke. ngithi wena bathe kunamantombazana ayi-3 Akina taba. akapheli lo akanankinga uzwile ma uthi ngitheni kuwena uthini baba wayiphatha kahle uzokunikeza imali kahle kodwa wayiphathisa ngale ndlela oyiphatha ngayo unkosikazi wena owathelwa ngenyongo wanikeza umthetho yeah kodwa sungigibele ekhanda manje sungathi mina ngizwa ngawo ukuthi nginamakhosikazi abangale eceleni kwathi wahamba uzathola abafowenu phambili mina lapho engiphuma khona ngathatha noma babe ngama-20 abafazi ababo umkhulu ozala uma wami ube ngamakhosikazi awu-19 ngizokwehlulwa yini ukufika lapho ngilandela isiko lakho mina ngizwe ngawe manje mina kanti umbani ogalomunye usuyangitshela awusebenzi for 27 years uhleli nje uyadla uyagoga wenza yonke into akunanto ozenayo sengibona manje ukuthi nginey'ngane nawo iyona nje into engenza ukuthi ngithande kancane kodwa-ke ngabe kungaselokho ngabe kudala wahambe kodwa ma unenkani ngizokudabulisa amafu uyezwa but uyamtretenisha mos angimtretenisi ngimtshela into ezokwenzeka uyamtretenisha ngoba angithi yena ungizamile wehluleka mina angeke ngehluleke ngizomshaya impela hayi okay hamba kosikhathi bheka ekhaya ya ntate raleboga ne but if ngizokhuluma nomama ne izinto ziyi-2 zizoyenza into eyi-1 izoyenzeka but si-requested ukuthi if wherever umama athi ufuna i-divorce
sizocela ukuthi umuphe i-50% yakhe angithi nishade in community of property mina ngilalela wena ngicela ungamele nami baba ngilalela wena. sizocela ukuthi umnikeze that 10k icala ngithi next week nge7 umnikeze that 10k grievance yakhe angithi and then ke bese ekuhambeni kwesikhathi nizozama ukulungisa izinto wena angithi uyavuma ukuthi indoda yakhe ibe nabafazi abaningi uzoba uloyo mfazi loyo ke uzodla mali okusalayo umama she's the queen of the house inkinga kayikho kodwa uqueen of the house abiyeve njengo queen of the house angabe uqueen Madonna okay angibafuni oMadonna mina okay hayi siyabonga baba ngiyabonga bonga nisale ngihlonipha wena nje kahle kahle okay hayi nisale kahle nihambe kahle nani hayi okay yebo nihambe kahle impela hayi kunzima ne but I've asked for ntate gore awufe 50% ya mangabe uyamdivorce ngithi it's community of property ngithi uthola share yakho nhlengisa indlu and whatsoever or mangabe ufuna ukulungisa izinto naye next week nge7 uzosendela chelete 10k ya hawo so khwedile uzothola 10k ya hawo ube mnadi so luwena uloya konhlungu I'm going to take you back uyinahane handle gore unyaka lerato nyana la o sheriwa or unyaka chelete ya hawo ne akere mama ku thusitse unthusitse manje whatever oyitholile u sharp ne cause ayikho enye into futhi ozoyenza ngithi because wahana ngeke lerato alisaliyo ne but na kinyaka allowance ya hawo or 50k ya 50% ya hawo uyithola ngeke re tlo thusa ra o thola le loya ke okay until this re tlo contact ngere mama oh okay hi umama she has to decide ukuthi ufunani and then yonke into ayifunayo thina sizomnceda all the way ama lawyers i-10k yakhe mangabe uyayifuna sizoyenza sure ukuthi uyayithola like we'll keep in contact nomama uthi sibone ukuthi wenza kanjani because umtate uthi hayi akasafuni uyisijabana yena so makayisijabanya sho ukuthi mela yenzene aqhubeka abe yisijabana naloya mntana lona uthi uzifunelani ufunele imali ubaba uhlulwa yini uhlulwa ukuthi unani ne-pension fund he's been a policeman for years and years so that's how we end the story for today Ngiyanthanda please subscribe ningakhohlwa I'm your host Portia aka La Push